Yes, novinye. Elle agbe mavo dima. Elle dédiée dans nos popo dima. Elle doyoyo dima. Elle lamese dima. Elle nunyuna me dima. Elle nujejina me dima. Kem ne siya onye odidila. Ken na nyabena. Yesu de ka yiko ato e wasu enye klosi. Ne elle siya odimla. Be akpo agbe. Eye alo agbe didi. Eye yakpo agbe fevivi. Eye yavakpo agbe mavola. Sike ocho darina mito Kristo po wu. Sike nye vosa wu kokwe mala. Ejebena nadasi vosa wowo. Ela be chechi do gale gbe oyo no kowo nye chechi o. Eye over trono no me. Hey ho gbogbo bubu o. Eye wa to na me do bono choga ya ho me va. Eye wa cho wo ya kle keme. Afie wa pede de popo asu si la. Me di me ma don kuno esi aji no no vinye. Ke le chochi de yififia. Ke le hale me yififia. Iye le gbogbo me chechi o nye. Ga keme nye chechi o la. Me di me ma don kuji na o. Le gafofo ya me. No vinye Kristo to. No vinye sike de Yesu vabe ya de. No vinye ke ita Yesu makudo. No vinye sike ta Yesu chopo bukola jido. Owo yo me le gafofo ya me. El la bena. Enuo trogbo. Enuo chaka. Eye. Amoga le vosa sa. Ple cho keme vama wo keme no. Ne amene bia bene. Ya cho gareva ya ira de jino ne o ajole jejila na nyabela bokono onye na nyabe fakala onye menye chechi yo na mele bia gao be la cho vakape ya to gbere taola no vinye nyabe vosala onye menye chechi le maufo chechi yo na mele va be la va awo ya kle keme afina kpo keme la beneze kabela awo Yesu wole siale de itavo Epofu aklo etivo. Yepofu aklo nusia luna etivo. Yepofu kaume ke kwa doyoyo le. Eye ta no vinye. Mele yoyo sia wono. Le nyate fekle. Jojo nyenye po mochike. Maufia nye kuli obemi ano eji. Ne mi akwa gbe. Pe yepo vivi sese. E mi akpo jijo. Le eya mamela. Ye nye sia bena. Bo sare keme gale oya laga wako. Vosare keme gale naga wako. Nenye troji me vava. Kwe sebela. Yesu de kaisa voreta. Plepo pukoko yala. Ovwa me ngusele. Ovwa pe ngusekele bela. Yedu kuji. Ovwa pe ngusekele bela. Yedu a odololoji. Ovwa pe ngusekele bela. Yeda agbele odololo katanti. Ovwa pe ngusekele bela. Yena bela. Atema po ejifo fiarfea me eyata no vinye Kristo to yoyo siale vavano kapopo ya me benade na tro le woji me ne na tro le Yesu le nyate me na de popo vava na wo luvo na wo gbogbo na wo ametia kata le Yesu fon come me bo fo sare kama ga hian Bible abe vosere kama ga hia olo. Ogbonami yemi nyanyo be eye avisi ocho nu sia okelela vosade nouveau ta mega hia o. Ne yide hebri to fak baleta mo wo pupui ame we nyama na kwe. No vinye mele esi agbono kwe kakareji le hebri to fak baleta mo wo pupui we nyakle na minyere nenema Benade no vinye que afisi nouveau fait que là vossade nouveau ta megano na o vossade nouveau ta megaleo o sa voleta vo e ya ta gba na ba mere na ablo egbebere nu ya kwe kema la chola kapia la po Kristo American baba blo bere e ya e ga ho ya la chola kapia la po Kristo alo na kwa gbo American bablo bere
ye pe church ya de ye du anyi de no no mesia o jire e yo abe sect o yo abe church manye church yo e gbogbo vo pe ha we e la bena wa gboro koko bena ya siamile o wa wo ya church ya no na ba college o me na to nu ya no na to sarali e na to gavi ya no na do ya da edukuvi ya no na to da wa fe me ya wo paper ya no na to da wo me ya wo ya pe ke mo no la si le church mo gbo e la bo wa pro ede joma vo me o la pro ede joma vo me do vi nye nyolu no vi nye muchu de kakupe so de tugbe mi nyo nya po ko na vu ne mi akpolu e la bena satane la vu o mfifia to no no mo vovo oji bele agble ma fo duko ta nyonyo le nye to no vi nye le gapopo ya me alebe na se kote bena de abreke ma onya gble me de alléluia. Il me boit mis les façons oh là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Hébreux 10:18. And where days have been forgiven, sacrifice for sin is no longer necessary. Mega hiao. Et si auto et que voilà, vous savez nouveau tar comme galio no vigne. Que aiso adula no Christo amen. Na gbe pokpo, na vovu pokpo, na doyo pokpo, ne lamese pokpo, na meta pokpo, ne muse do do amen. Elle a Christo po ame musiale no vigne. Only in the blood of Jesus Christ there is a salvation. There is no salvation anywhere else. Only through the blood of Jesus Christ. Alléluia. Amen. Et il la Bible a car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Si tu crois réellement au sacrifice de Jésus-Christ qu'il a fait sur la croix du calvaire, tu es sauvé. Tu seras sauvé. Ce n'est pas, tu n'as pas le droit de faire autre sacrifice. Jésus-Christ avait fait le sacrifice en versant son sang pour tous ceux qui croient en lui. C'est pour cela que la parole est claire là-dessus. Car Christ est la fin de la loi. La fin de la loi est terminée en Christ pour la justification de tous ceux qui croient. Romains chapitre 10, verset 4. C'est ce que notre frère Paul nous disait aussi. Je suis crucifié avec Christ et je vis non pas maintenant moi, mais Christ vit en moi. Et ce que je vis maintenant à la chair, je le vis à la foi du Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. Je n'anéantis pas la grâce de Dieu, car si la justice est par la loi, Christ est donc mort inutilement. Est-ce que Christ est mort inutilement? Non. Galates 2, 20, 21 nous dit cela, que si toujours nous visons notre christianité dans la loi, donc ça veut dire que Christ est mort en vain. Je n'anéantis pas la grâce de Dieu. Les gens essaient d'anéantir la grâce de Dieu en observant leur justice dans les dons, dans ce qu'ils présentent à l'église, pensant que c'est pour ces choses qu'ils seront sauvés. Non! Je n'anéantis point la grâce de Dieu, car
si la justice est par la loi, cela veut dire que Christ est mort en vain. Mais Christ n'est pas mort en vain. Jésus est venu et mourir pour nos péchés, pour nous faire sortir de tous nos péchés et nous garantir la vie éternelle. C'est par la foi dans sa grâce salvatrice que nous devons être justifiés. Au clam de ati kple Kristo eye nye ŋutɔ nye megale agbe o ke boŋ Kristo ye le agbe le menye agbe si tututu le menye fifi la tso ale si mexɔ Mawu la dzi se la gbɔ ame si lɔm eye wòtsɔ eɖokui na ɖe ta nye menye ame siwo bua Kristo ƒe ku abe nu si ŋu gɔmesese aɖeke mele o ene la dometɔ ɖeka o elabena ɖe ne Yudatɔwo ƒe sewo dziwɔwɔ ate ŋu aɖe mi la ekema miemehiã be Kristo naku o nɔvinye nenye be sia la tɔ ɖe o la mehiã be Kristo naku o lo vɔ Kristo ku be ɖe o nye kplo miakpɔ ɖeɖe menye to sia ƒe dɔwɔwɔ me yo o menye nu si ke ana le tsɔtsi yo o menye le si ke wotsɔ ami nɔ be nava si ɖe ta ya o ke boŋ etso xɔse me le dɔ si ke Kristo wɔ to eƒe ʋu la me ye tae mele wuli ya do na o ɖo eye ta mele afɔ ɖe afɔ dzi na o ɖo nɔvi ye game ɖe su be miatrɔ ɖe Yesu ŋuti le nyateƒe me menye le aye wɔwɔ me o elabe aye tsɛtsi va bɔ ɖe togodoa me gbe hele amewo kplɔ yi ɖe bubu me eya ta nɔvi yewo miaƒe ŋkuwo na ʋu eya ta nɔvi yewo miaƒe towo na ʋu ne miase nya si ke Mawu ƒe ame le gbɔgblɔ na mi egbe le ŋkuɖonu siawo dzi na mi ne miatrɔ ɖe Yesu ŋuti ne miava agbe kpɔkpɔ le Yesu ƒe ŋkɔ me. Nɔvi yewo nyemele miable ge o la nu si ke Mawu gblɔ na mi be miagblɔ le eƒe dukɔ ɖe ye gblɔ ge mi le na eƒe dukɔ. Alléluia. Praise the Lord. Praise the Lord. Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Romains 10, verset 4. Christ is the culmination of the law, so that there may be righteousness for everyone who believes. Romans 10:4. Christ is the culmination, the highest point or state. Zenith, the zenith par Jesus has done it for us. The high point. Jesus is the highest point of our salvation. The Lord just is our teacher to bring us to Jesus to be justified. Brothers and sisters, we are called to understand the word of God. Only by the sacrifice of Christ we are saved. By believing of the work that Jesus had done through the cross, by sharing his precious blood for us, he made us righteous people in himself. It's not by doing this that kind of stuff, bringing things to the pastors, bring things to the apostle, bring things to the evangelists, thinking that by this you will be saved. No, it is wrong. That is not the good news. The good news is that the sacrifice of Christ has put everything in end to give us a life that we may live now in God. A life of a true salvation in Christ Jesus. Hallelujah.
Nenema olema no vinye. Eye be nya se o mi ase go menwire. Ela be ni mese go mala mi ga kwato fufulum. Alléluia. Bible a gbona mi nyere le ebi to fa gba le meta mo wo. Mais Moussa c'est que le Christopher a voulu vous la main. Moussa et le main. Moussa c'est que le Christopher a voulu vous la main. O ma gato le que peut a fini à quoi de où. Elle a voulu bien ta quelqu'un. Et mi to ja ma joji ona ya ma quelqu'un. Les peu dosiko woto e vous la main Moussa le. Moussa me gale nous mo. Vous yesu pour voir les cames quoi Moussa le. Ne kebe ga kperem ti o ta no vi yem mere kebe ga blobere na cho ke kle ke ma vi afi na kpo Yesu o bele ya cho ya wono le ka afi to kpere ya ti afi Yesu la ira o la e blow e flow e kpo la le cho me no vi yen e ya ta mi dogo le ramo me. Hallelujah. Praise the Lord. No vi yen ela ba ngule di belari. Bien, Gisarea. Il me dit maintenant, compliqué. Alléluia.